Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme ahrijna min zulumati vehmi ve ekrimna bi nur fehmi. Allahümme iftah aleyna bab rahmetike ve yessir aleyna hazain fadlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Medeke ses kayda az yaymışna kim telefonumda hinek sıkıntı heye. Edhazım her zaman ses kayda yaymış büküm ama hinek sıkıntı telefonumda he. Onu ses kaydı dinlemiştik. Bırak süran mezenekin. Ruki Peygamber aleyhissalatu vesselam Ravza-i Mutahhare'da sohbet ke Resulullah aleyhissalatu vesselam. Zamanı Hazreti Cebrail bahata Resulullah haberdan akı hemen kesmişti ki Resulullah sessiz sekini sahabi herkesi zanı bu ki Resulullah aleyhissalatu vesselam vahiyceratiye. Herkes geldi bu haber nedden kesi. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam tekrar seri haberindikir tekrar haberdi. Ruki disa Ravza-i Mutahhare'da Resulullah aleyhissalatu vesselam haberda aniden haberdan akı kesmiş ki Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sahabiye zanı bu ki Hazreti Cebrail hadi. Kader eksikini Resulullah aleyhissalatu vesselam. Beşi Resulullah aleyhissalatu vesselam girya. Yine eksikini beyvera Resulullah aleyhissalatu vesselam Kenya. Zamanı Hazreti Cebrail şu Resulullah aleyhissalatu vesselam tekrar des haberdan afakir. Sahabiye şey sual kirin. Ya Resulallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam beşi girya Hazreti Cebrail jeraçı gu Resulullah aleyhissalatu vesselam. Beşi girya. Başı beyvera Kenya. Peygamber aleyhissalatu vesselam gu Hazreti Cebrail hat Hazreti Cebrail basa kıyameti kirjmara. Basa hali ümmetamın kıyameti da hali ümmetamın çadı be. Hinek ümmetamın huzura Xuda da çıkas perişandı be. Hazreti Cebrail basi jvikir. Tabi Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Cebrail yaptıştık o Resulullah radbece. Xuda azze ve celle izina Hazreti Cebrail dedi. Emri Hazreti Cebrail ki Hazreti Cebrail işte Resulullah radbece. Resulullah aleyhissalatu vesselam işte diye sahabi radbece. Sahabici eviye anlatmıştı ki evonit beyviya hatta ni zamanı me hatta kıyameti ev haberdanaj mera dersin. Ev haberdanı ki Xuda emir kiriye Hazreti Cebrail Resulullah radbece. Resulullah Hazreti Cebrail ra guti, Hazreti Cebrail Resulullah ra guti, Resulullah sahabiya ra guti. Evaj Müslümana ra dersin. Ev dersaj Müslümana ra hatta kıyamet işkas Müslüman hebin. Ve te evan dersanatini gotini Müslüman gereşiyor ibretildi. Diber Hazreti Cebrail guya Muhammed yek şu ümmet atette huzura Xuda te ber mizana ilahiye. Herkes zaten defter akhalde de teber mizani ve teber mizani zaten defter uyda. Çe ameli kiriye hakkı kesere hakkı viser ke tevtiranı visari. O insan ve teber mizana ilahiye Hazreti Cebrail gazi ke filan kes hatiye ber mizani hak sahabi var hakkı gajibistinin. Hak sahabi tened bivat hakkı gajibistinin hakkı yeki tane serdimine khiri uci khalastımın. Desvida tu xirek namine tek xirek dimine. Eğer ev hak sahibi evi xiri cebisine ev xiri ve xalazmi yer cehennemi. Yalvarmıştı be. Hazreti Cebrail ya Resulullah demiş. Yalvarmıştı be. Bir evi xira hançım atışım nesini. Mizdeki xirim tev xalaz bu ne. De evi xiric mebisine esme cehennemi. İhtaciyete iş beytünne xiri tepırın ve evi xiric nesini. Xuda azze ve celle karşı nabi. Xuda karşı hakkı abdi nabi. Xuda secid sekine. Çünkü dünyada Xuda azze ve celle anayasa kitap şandine, peygamber şandine bu hakkı abdi insan uyarmış ki diye. Guti hakkı abdi ve ne huzuran. Dua te huzura vuracak kıyametiz karşılamayın. Pırlı yalvarmıştı ve diken naked bir evuş hakkı derbaz nabe. Yahut bir desimi de eva khiramı tenima. Tevi khiric mi bisini. Khirim khalazdı ben. Sevaba amelim tev khalazdı ben. Amelim dünyada kırne tev khalazdı ben. Etçime cehennemi var evi khiric mi nesine. Diken nake sonu da mecbur evi khira hoş devi insani hakkıviye. Çünkü hakkıvi abdi sere. Evi hakkıvat dedi. Bekhirdi mi neşe cehennemi. Divat Hazreti Cebrail eva açık kir. Ezviya
پر گریان مگو یا ربی چقاس روژکی شدیده چقا روژکی زوره چقا روژکی زوره کس حقی خود درباز نابه بيوراد به حضرت جبرائيل برا يا محمد تسعة حب أمتها تتيني حضور خدا تيني بر ميزان إلهية يكي وتي دنيا دا خير خيرات كريا عبادت كريا فقط حق عبدي خو ندا عليك هم عمل كريا هم حق عبدي كتي هستيوي واتيكو تمام عملي خود ده حق صاحبيا ده سيوي دا خير اكي هندك تمينه إنسان قارشيوي أوجي حقي وسري أوجي قارشيوي ساكنة داوي خير داوي حقي خودك أوجي يالغرمش تباد بورا خير من هندك مانه خيري تيجي برن ورا جو حقي هان درباز بيت كنا كسلك تدبيز درباز نام أو إنسانا غازي خدات يا ربي أصحالك بريشان دام يا ربي مداخلة بك شفقتي المبكي رحمي بك خدا عز وجل بدبي الدنيا إذا بدو يار مشكري وقو بحق عبدين يحفظ رامن خدا اوی حق صحابی سوال که دبی هر سری خو بلند که آسمانا بنر وقت سری خو بلند که قصر کتی برچاوی لوی قصری مزید که قصر کی وصا معظم قصر کی وصا معظم اوی حق صحابی یا ربی دبی قال و او قصر هانتش پیغمبر را حاضر که کیسان پیغمبری او قصر هان قصرش که خدا عز وجل دبی ای عبد من او قصر هان که بدلی بده جوی رایه يا ربي دبي تقاب بدرش بجار الله اسمه قصرك أفقص معظم كيد قارب كيجا عملي مرفيا قزرشك خدا عز وجل دبي تو هات قاري قزرشك اچها قزرشكم دبي أتجبي إنساني هاني قارشي تد ملول بيه زليل بيه هنك خيري وما لاواي تد كه دبي أبي خيرا هانج من السينة خيري تبرن تو اگر جوي حقي خود دربازي تو عفو بكي قارشلغاوی تیوی قصرهان هلد وقتی بسته که او انسان وی قصری دبینه همین او انسانی قارشی خوراد بید به محق خودتا حلال کریه از وی حقیش در ناسین بلاو خیرات دسته او بینه بجبود تو هر جنتی خدا عز وجل قارشلغاوی اوی قصری دده دبی حضرت جبرائیل وقتی بسا ویاج کرد به از کنیا اجبو انسان او حد انسان اول از پر ازلمش بونگیریا جبو اوی دوداشی از کنیا زمانك بر بس أقول حقيقة جلك دنك تيجو دبي هنا إمام هنا ملا هنا وعصي بس عبادة تتكن بس أنا مش ساعات تتكن تجي sürekli بس أقول حقيقة çünkü acaba hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizde ama her insani hanik huzura Xuda da perişan bu nevana nemeş kirine, roji girtine, çüne hacce, zekat dane, xeyr kirine, xeyrat kirine, belki cami çekirine, her iş kirine ama kul hakkı riayet ne kirine. Vati ne kirine faydalı ibadeti ona çibiye, çe nebiye. O ibadeti ona bu ibadeti xeyre kazançken nahi tamam dane kul hakkı müflis derketine bey xeyr xeyrat mane çüne cehennemi. جبویا خدا قرآن دا حقی قول حقی دا خدا آخر جزا دانیه گوتی انسان برا نزدیک قول حقی نبه مرد به عبادتی ناچه جنتی مرد حفظا خوش حرامی بکه چه جنتی مرد قول حقی برود چه جنتی مثل که اول هر انسانی هانی که حضرت جبرائیل گفت نه هر داش اهل عبادتی بونه هر داش پر عبادت کرنه اما قول حقی افترا کرنه قلبی انسانش کناندنه غیبت کرنه فسادی کرنه ظلم کرنه حق انسان inkar کرنه روز قیامت لور آها پریشان بونه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات